masakkaten afunna mikamiyab libige fahna mirashaki iktisadi koten warogada sitiyaka afun hadanna mirashi tiyage mirashi private sector wazifa ada keranne wazifate mirashi tiyennen mirashi kudun isku nimala abadu furagen rashen berahayna nijehenne kihinavegen to suwal kofenne kihinatto ekam wenne ni council ha kihinatto ekam wenne council ekam kerumattakai waraha kudu kanka mitiyane rashiti resource te beenun ko viafarite ufeddun viafarite ka fursate fahiko dinun etantane wazifa ufedenne gotte afun ginaho dinun afunge tourism sector bedias mika growe mumme tourism sector baivaro wazifa te mitibi ufedive ege itira hati wazifa fursate ufedenne adi sector itira abadas mabena mieni itira deguna afun arrivals te itiriko deguna bodo kerannave ege itira dandoverikan adi masserikan adi aamu viafarite mirasho mi nimigen faasaharies madishka viafariya keranna bima miha kusha du kofegene viafari karumuge plane teke numfana mihunne fursate fahiko denna kofe hishi evs kame mara feni fekin ham yaginas mirahi rayitunge tere maya mihetana wahaga dekkun komme miha kos bedani hama ehen ehme ma ega mana ki mitanige economy ya mitan viafaritaka ufeddu mattakai mitan naki rangala mihunna diri wena wen tane gote hedenna afunna rangala masakkateka wefe netai den viafaritake wahaga dekkuma baikka kamana mildahas viafari wahaka midakkani eka ferda gamaki afunna rangala aamdaniya libennen gotteka afunna fahivegen ekkana mibana kudunas rashi mado jeheni adi rangala aamdaniya libennen gotteka afunna fahivegen afunge rashi miyonna ijtimai massate halluweni crime teka numfana kushuteka araganna kudunge ekantati madomiveni ijtimai maiganu massateke hallu afunna ginaviyenne magochaata ferta afu kurhanna mijeni iktisadi goten mitani dimave massate ema emassate irad kuravi hallu kerana afunge plane warawarugada mitani dem mitanaki afunge mili ette wahaga dakkannottana kane ma wara kuruko wahagina